Tu sam, na gradilištu, na poslu. Vidite ko sam, svaki dan, cijeli dan u radnom odjelu. Sinoć sam pratila ovaj live od Božidara i sam u potpunosti razumio što je objašnjavao. On objašnjava svoje iskustvo, astral, meditacije. U redu, tu sam van teme. Jer, van teme. Jednu primjedbu, znači kritika, ajmo reći, kritika je to u vezi duha. Niste dobro, mislim da nije dobro shvaćen taj duh. Taj duh nije kao fantoma, i niti kao što čovjek zna koristiti sa duhom, ja to radim, kao sa voljom, sa ljubavi, nego duh je baš spirit. U romanskom jeziku znači se kaže spiritualitate i na srpsko-hrvatskim je duhovnost. Ako je duhovnost, riječ je u duhu i ne može biti, nema veze sa ja, sa mojim bićem, nego se baš sa iskrom božanstva, znači sa životom, vječnim životom koji se nalazi u nama. Spirit, mislim da znate i engleski, vjerojatno isto to, spirit, taj duh. I intuicija mi, osjećaj mi kaže da ponovo napravimo ovaj dan live ovako na brzinu, jer su misli koje dolaze, te misli dolaze iz mog spirita, znači iz spirita, iz mog tijela, znači duha. I mogli smo malo demonstrirati, stavljati određena pitanja, da potvrdimo to što govorim, ono što sam otkrio, na primjer, to iskustvo koje ja imam. Jer, ajmo vidjeti. Znači, na rumunskom jeziku spiritualitate znači jednakost ili jednako je sa duhovnost na srpsko-hrvatski. Znači to je istina. Znači spiritualitate znači duhovnost. Taj spirit, prevedem na srpsko-hrvatski, kažemo duh. Da li je taj spirit nešto osobno? Ne. Da li spirit je kao fantoma? Ne. Znači, spirit je duh. Duh, baš koji se odstranil od tog velikog duha, što bi rekli Indijanci iz Amerike, veliki duh. Znači, ako je veliki duh, onda je taj veliki spirit. I nema veze sa ono što kaže Božidar da je to ja radim sa duhom ili ne znam kako se izrazio, više se ne sjećam. Znači, to je baš spirit. To je jedno biće, to je jedno mentalno biće, da vidimo. Da li je spirit mentalno biće? Je. Da li je duh mentalno biće? Je, to je isto. Koje ćemo još pitanje stavljati u vezi toga? Možemo li reći da je to Sveti Duh? Da, možemo reći da je to Sveti Duh.
možemo li reći da je to božanska iskra? Možemo reći. Da li je duh vječni život? Jeste. Znači, duh, nemojte miješati kad kažeš da ja radim sa nekom voljom, pun te nekog elana, jer to nema veze sa duhom. Što sam još htio, jer su pune misli mi dolazile. Ovo nisam pitat ću sad. Da li misao da napravimo ovaj live je došla od tebe, spirite? Je. Znači ovaj live ponovo je intuicija koja mi je došla iz unutrašnjosti. Još jednu stvar koja sinoć se desila na rumovskim grupama u kojim sam ja član. Sam u grupi, dvije grupe koje vode dva telepata. Jedna grupa su koordinatori telepati su ti ženske, u drugoj grupi je muško i žensko. I tu sam iznesao da duh, spirit, ima više energetska tijela, više duše. I sad ćemo pitati, demonstrirat ćemo još sad ovaj odgovor. Ja ga znam, ali sad vjerojatno ćete reći da je to utjecaj mog uma na ovaj odgovor. Da li je istina da duh može imati više duše? Istina je. Da li duša proizlazi iz izvora ukupne kreacije, iz tog velikog duha? Ne. Evo se veliki ne. Da li su duše energetska tijela koja prevoze Svetog Duha? Da. Da li duše, ta energetska tijela, su kreirana od strana vrlo razvijenih, mudrih bića? Jeste. Da li duše se kreiraju u tom centralnom suncu, što bi rekli neki, ili u Duhom Svetom? Ne. Da li su duše kreirane na različitih zvijezda, planeta? Jeste. Vidimo sad o kojem densitetu je riječ. Te planete se nalaze u, intuitivno kaže, 6. dimenzija. Da. Da li se duše kreiraju i u 7. dimenziji? Ne. Da li duše, ta energetska tijela, su različite jačine? Jesu. Da li to utječe, ta jačina duše, da li to utječe na promjenu, znači da se promijene duše tom duhu? Da. To ovisi o dimenzijama, o gustoći u koje se spirit, duh, mora inkarnirati? Da. Znači, ono što vi kažete, što sam ja govorio prije, ja sam uvijek govorio da duša je kreirana od stranog tog Boga, tog velikog mentalnog bića, ali informacija sad dolazi da te duše nisu kreirane od tog bića, nego to biće, taj izvor ukupne kreacije, ta energija, vječni život, ima određena bića, mudra,
i visoko razvijena, koja kreiraju ta energetska tijela koja mi zovemo duše. I one prevoze to svjetlost, znači taj duh, taj sveti duh, one ga prevoze tamo gdje je potrebno da se on inkarnira. Znači to je razlika i je vrlo važno da mi kao bića, kao čovjek shvatimo to. Jer je važno je jer se znaš kome obraćaš, inače se obraćaš u krivom smjeru, misleći u jednom smjeru, a obraćanje ti u drugom smjeru, jer mi koristimo riječi kojima dajemo konotaciju ili značaj jednak, to što je krivo. Jer ovi jezici u ovom svijetu su se toliko razvili da mi imamo milijone i milijone te riječi i to povezivanje riječi između sebe kreiramo određeno smisao. I taj smisao ne odgovara sa vibracijom riječi. Je vrlo važno da ostanemo smireni i da mislimo u onome što želimo izgovoriti. Da ono što želimo izgovoriti da bude čisto i jasno ono što želimo reći. A ne koristiti, na primjer, duh u svemu. Ja radim sa duhom, moja duša je kao isto sa duhom. Znači, to je različito, ali jedna važna stvar, sveti duh ne može putovati bez duše. Njemu je potrebno to vozilo, energetsko vozilo kojeg da ga prenosi. Sad zamislite da imate jedan balon i napunite balon sa dimom, jel? I unutra imate dim, znači on ostaje unutra. U trenutku kad vi to otvorite, balon ili pukne balon, dim ode. Znači dim se raspršne. I to je taj isti je princip tog svetog duha, spirita i duše kao balon, kao prevozno tijelo. Ne znam koliko mogu biti jasan. Što znači ovo sad? To znači da ja ne namećem neke stvari, nego pokušavam objasniti ono što sam ja shvatil, tako da bude i vama, drugim ljudima za pomoć. Jer je vrlo važno da znamo kako se obraćati. Puno stvari s ovom tehnikom možemo otkriti, ali kako sam rekao, važno je kako govorimo, kako se obraćamo. U ovoj grupi Astralni svijet vidim da ljudi putuju u astral, znači imaju tu sposobnost da putuju u astral. Pitanje je sad koliko oni mogu biti telepati, jer putovati u astral, ono što vam sad ja govorim, vi možete to provjeriti. Da li u astralu možete vi komunicirati sa tim mesađerima te ukupne kreacije? Da li možete prizvat i pitat taj pitanje? Da li vi koji putujete u astral imate pristup biblioteci univerzalnog znanja, Akaše, ili nemate? Ja to više ne znam, ali vi možete to sve otkriti. Da li je to istina ili nije istina. Još jednu stvar koju sam htio isto razviti i, kako se kaže,
potvrđivati, na primjer, da vidite točnost ovih odgovora, jer ovo nije igra. Ne razumijete, ovo nije igra. Jer mi moramo kao ljudi, imamo tu neku svrhu da dignemo kroz našu ljubav, kroz naše emocije, da dignemo vibraciju planete ponovo u petoj dimenziji, tamo gdje ona bila nekada. Jer ova planeta pripadala jednoj grupi zvijezda planeta koje su bile u jednoj gustoći u petoj dimenziji. Ali zbog pohlebe, zbog inficiranja te bolesti, pohleba, želja za osvajanje, ljubomora, zavidnost, znači to sve što je loše, što je zao, su se stvorile te određene neke ratove i skoro je planeta bila, znači, uništena, ali su bića, mudra bića, visoko inteligentna i mudra bića su intervenirali pa su zaustavili tu, kako se kaže, kompletno uništenje ove planete, ali je planeta pala iz pete dimenzije u treću. I sad se mora ponovo dići i mi ljudi, kroz ovog tijela, mi smo generator te emocija, mi smo generator tih energija, mi ih proizvodimo te energije, znači one ne dolaze samo od sebe, ali mi ih proizvodimo i mi možemo to podići. Ali stvar u tome što smo jako inficirani sa zloćom. Dobrota je nisko, a zloća je visoko. Moramo okrenuti taj postotak kontra, znači da zloću smanjimo što više, a dobrotu i ljubav dignemo što više gore. Tako da su to stvari, to je ta neka svrha postojanja i kreiranja ovog čovjeka, da se to podigne. Znam od prije da je to tako, mogu i sad ponovo i sa rukama da pitam, ali bit će to kao, osudit će me ljudi, znači vi članovi koji ćete ovo gledati, osudit ćete me da sam influenciran ili da utječaj demona ili drugih entiteta utječu na moj odgovor. Ali je riječ u mojim rukama, u ruke ovog tijela, i da bi neko biće, entitet utjecao na odgovor, on bi trebao biti u meni, on bi trebao mene posjedovat i micat mi ruke po njegovoj želji. A to ne postoji, znači to trenutno nije slučaj. Znači da riješimo ovo je bila jedna tema, bili bi više teme, ali trenutno sam ih nekako slučajno zaboravio. I sam se koncentrirao jako da objasnim ovu spirit, što znači spirit u biti, što znači duh, tako da nema te dileme. Ne znam više što da kažem, jednostavno sad sam ostao bez misli. Jednostavno sam bez misli, to je nešto nevjerojatno. To je vjerojatno znak, evo, počeo sam se ježiti, to je znak da ovo je dovoljno, ovo je znak da ova informacija mora biti sama od sebe i da ne nastavljam dalje sa drugom informacijom, jer je pametnije da napravim drugi live, kratki isto, gdje ću iznijeti drugu temu. Zato vam želim ugodan dan i ostanite mi zdravi i mudri. Ćao.